amasan hun phalo lakala tu kumadinga Pentecost program mang thedinga ko chumi pite damna la hun pha e pitu pau pathin kingin lo pina le choina pikin amasan da kale pathin thing ngai tha hi tiule na sete bung mi chang khatapat chang li thagau thieng tho hung tun na chang khat Pentecost ni ahung tun phat in amau chu aleng un mun khat in ala khom un chang ni thakhatin wa na kipat hui ha tak gi to bang ahung tung a je chun akichut na in sungu chu alu dim tan chang thum meikong gola kilang le ahung a ahung ki hom zak a amau ho achang che taw a chang li alengun thagau thieng tho in ahung dim taw a thagau in a pau sak dung zuin pau dang te ahung pau taw a hi pathin in thu thieng tho sim do te chan che ro ding in thakinei mal zol pi kan la pan pina tom cha ba mang tiu e happy tu ka pathin tu ni jingkal la thagau thieng tho la ko chum nung zui masate hun la ya pat ala pik a hi Pentecost ni kho tu ni hun hin le a hi keimau ko chumin je Pentecost program mang thei dinga damna phat le pik je kun ki pakin amasan kin ki pa thu ka hun gen hi lalpa la thutak te hoi a hoi gole adik gole a fel gole hin gen dok zo lo ding ka hi wa hi jeng ma le nang ma thu nei tu pathin in la thagau thieng thawin lalpa keima nge le eung din pia ngai tha tu te hon le la thutak het nok na la thu adang chak na gil kel na la thu dik het thim na ka nei thei na dingun nang ma zo kala ko la thagawa thu gen tu hung pang ei pan pi tu hi dingin la ko taki kol sakene hugdam tu kalal pau jesu christ min la pan pi na ka don hi thuma pui chom chawa gen ma sale hin Pentecost ni big dang imat teo to kibang deu lovin akila bek po ti the hi Christmas a hi le pathian chapa i hugdam pa hovela Bethlehem bong ina gen thei taka mihing ahung pin na hugdam pau pin champha lop na a hi Good Friday a hi le hugdam pau Jesu Christa igi lo je ko i thi si ko cross ahung thi ni khu a hi kita Easter Sunday hi le thina git lo na zowa nang le kya dinga ehung zo pi ka thina akipat ahung tho ki ni lo pi ta ai kita adiekin Christmas le Easter Sunday hi kovel secular te calendar kovel pumpi calendar chun holiday ya kimang ti the hi Christmas le ging lo ten le einit piwa Easter Sunday pathin ni jok si hile atam zon ni nei mat piwa himale Pentecost ni chu a Christian lo te ti ta lo a Christian te jing le a he phak bek lo a he amang lo hi tam tak dingun kin chat awma ai la Pentecost ni hi ni poimo ma Christmas, Good Friday, Easter Sunday te imat gola apoimo golma Pentecost ni hile poimo ma e ko chom te ading a hi ti iwak het masak ding do ka sa ajik chu Pentecost ni chu pathinin atiem ilalpa Jesu Christa mina thagau thieng tho e hun sol pik ding ala tiem pen ahung tun ni khu a hi chule ko chom te ki phu do na ni khu ai lo le ko chom te birthday the birthday of the church ai cho ko chom te piani birthday ai cho tu ni ma je ka chun Pentecost ni hi poimo ma hi ti hi thumasa iwa gen dingon do mu ka sa Pentecost hi a meaning hi Latin le Greek ka chun Pentecosti tin somnga 50 somnga tina hi ativa ai le ahil chet na in va gen zom le hin thuthung luya to thuthung thakin hil chet na point pani va gen ki le hin
thu thung lui chun zu te adinga akut lo pi ma te la ka pakhat a hi je chu che kan ku ta ki pata isima hi le ani som nga ti ni ei Christian te adinga chun Easter Sunday ki pat isima hi le hapta sagina apathi ni sagina mo jikha ahung hi kita thoki ni pat chun ania chun isim le ni som nga tin ni chet ahung hi kita Bible he agil ma pathi ni chu a calculation he a fail ngai po adik ma ya ai sakna he ve ka hi ye chu Pentecost je le ahil chetna je chu achom lam pen iwa gian hi abana a point pani na dinga iwa gian chu bangje ka Pentecost pathi ni in to hem thagau thiang tho ahung sol su ni kho atun masang se Jerusalem nu se lo dinga again gola kan ji kha langa ko pakhat wakal je len mathai bung som da buk chang som pagi na khan nang Peter lahi je song pi chunga hin ka ko chum te le ming katin je chu mi thi kul kot kha kin zo pun ati nang Peter kalagian khata nang Peter ati kha agrik pau chun grik thiam te chun Petros song neo ti na hi ti nang Peter min je chu song neo Petros je song pi chunga ti kha je Petra amang ta ati chu song pi khoi but lo li but lo adet ta det alien song pi ti kha Krista hi ta chu nang song neo la hi je song pi chunga hin ka ko chom te le ming ka mo ai le je kha Pentecost ni som nga ti ni chun nung zui som pani te le unaw ging tu masate mi za le som ni te chu Jerusalem pindan chunga pau chapa a jing layu thagau thiang tho ahung tung ta je pha ta khan Peter kha thagawa ahung dim chet pha to khan thu ahung gen ta he chun achom lama genin jeni ma chun mi za le som ni te ba ka kha mi sang thum te kha thagau changin ai naw be lapin ai lo le ko chum ka ahung ki din ngal ta ai chu je song pi chung hen ka ko chum le ming ka Peter mang cha in a ko chum chu ahung lem pan ta ahung din ta ai chu je ka chu Pentecost ni ko chum te ba de ko chum ki din ni ko a hi ti chu he chu iwa he chen zo de dungun iwa gen be hi pathum na chun thagau thiang tho ina ek sak adikin Pentecost ni ai sakitam ta uma hele na se te bung ni ki pata iwak mu in tam tak la ka chun pani pathum wak gen wak ta lang de le in hui hi na Greek te chun pneuma atiba it's a win ai lo le bread I hat pen mo so thagau le ti na meaning pathum umai chu hui pneuma ati chu hui gen na le hi I hat pathin Adam le evi hat khum mo Adam hat khum khale ai lo le thagau le ti na amining khat ki bang be ji khat je hui ha tak aum na ino chun na hung nungi ti ai le chu thagau thiang tho ahung tungi ti na ai mai aba na chun tui hi chu ji tak hin cho ba ha ki gen pu le tui hin mi hem te pian thak na itidem gasu na thagau thiang tho na se pakipata pathian thagau thil hi theina mi te suk thin na asil thin na git lo na asil thin na ti te ho ai sak ai apathum na poina ai sak na chun thagau thing tho mei ai le je pen ne khat ba kya gen deu le poimo I wak sak deu je kin baptist tu zhan nge khan le chanchin pha zo se khan keiwang in la git lo ngai dam na dingin tuin ka baptist la hi mo himale kanunga hung di pa chun thagau thiang tho le mein hun baptist ding a hi ati chu he chu ilal pa Jesu Christa nge le na septe bung khat na khan Pentecost masang dewa wa na kal to masang dewa khan agiana zohan khan tuina baptist la hi himale tu ki pat ni sot lo cha zo nung pha le ni som zo ata chu ama khan ni som li a tho ki ta ki pa khan ni som li wa le ki lak na lai na lai he chun ni so zo lo cha sung pha le thagau thiang tho le main baptist ding la hi thagau thu le thagau na sep hi agil ma je ka chu systematic theology hin le thagau thiang tho pneumatology thagau thiang tho chan chin he
the most controversial topic la issue hi thagau thieng tho subject ki ti pen hi mi tam takin he thiam lo kinil na sang khat zaku som le ko kumakhan bul tang ku a vai phe Manipur South District Simla Mahin reviver hung tun masak pe na hidinga hi history zikte ho ki pata imu danin sangkha zaku som le ko sangkha zaku pa som chanchin pha ki dong hi mo pu ren thang ka le lung pau ren lung pau pata amao e ting tang mi te lak a dinga e kuki zo cha te lak a dinga e vai phe te chanchin pha dong masapen hi wa je kha 1910 he 1919 akum ko na chun bul tangin reviver ahung tung panta jena hin pu khublalin aleng khop na hin pu pautin kam hin mei tum ti guli a in sungu aleng khop naw hung leng lut amuai chu pu khublal in nei pa chu ma chu hung chu ma sapen thagau chang kilek ta mo azo hi adang dang te chung ale hung chu pu pianga kiti amit lang ni thu ama chunga chu le ji tum te mei cho aleng a chung hung chu lalpa gi lo ka hi ngai damin atiwa je amit thum pa chu le ji a chunga thaga hung tun pha da chun ki pa ki na ki cho pa ni na ringin wa ki gian ki le sang khat zako pali le panga ku makha wells gama reviver lo pi tak mai ei ho pin masang daya kapa chu sang khat zako panga ku ma ping hi kapa pin kum ti di da na ta sang khat zako pali panga ku ma hi wells gama reviver lo pi tak ala tun lain watkin arba tu eu iputen chanchin pha ala don na jipa hi watkin robots ama hi wells gama reviver tu sangkha zako panga pali panga alapin thak na hin je reviver na chun main hung kang hi ati ei chu thagawa academy ati ei chu mo ai le jo neu cha ka ba ge na chu bang hem ti le keiwangin baptist tu zanin lagi lo hai san na dingin baptize ka bol la hibin kanunga hung di pan thagau thieng tho le main hung baptize dinga hi tuni hin reviver pu i nai ai lo le khatin apostol te gola reviver pu khen khatin khat chunga khut anga le thagau chang le na hi le thagawa baptize bol hi reviver pu te hi pu apostol te le hi lo hi jesu christa ai ama chun thagau thieng tho le me hung baptist ding hi tuya baptist hi pastor te hin hi kha apostol te pastor te asep a hi himale thagau baptisma chan sakha jesu christa hi je ka chon tu ni hun hin dan khani wa gen ta ko chom tam takin tu ni kho hi amang pu wa amang khen khate hon le a bible umai je ka chon ani thu wa hi pentecost ni kha atak taka practical a chang lo tam tam me chu ei ho hi a practical a chang te apom te a chang te hi je kun pathian lo pina chang la nei eliza nge kha mei to te ka a hi pakhat mai mai wa gen le hin carmel tanga bal thiam gau thiam pute to aki el layo aki te layo khan wana pat me ko tha kha he mo ji kha thagau thing tho na se vek ei chu point pathum top na dinga chun panga ting gen diu point pathum top na dinga chun thessalonica thot khat bunga chang som pa ko na chun thagau chu sumit kiwin do not quench the spirit ati chu sumit ti chu me kong la imun em tuye ibu em le amit hi mai chu zigola chu thessalonica thot khat bunga som pa ko na chun thagau chu sumit kiwin thagau thieng tho hi mei to te ka ai chu igir lo te halwa kaile point pali tung kit phoi tenun pentecost ni hi ko chom ba de ko chom pe nia pathian thagau thieng tho thil hi theina pe ka ni ai chu tuni hin ba de imang se ko in sung mi te loi le pai te hon ba de mang nu mang pa kha present gift chum le ikipese ko mo ko chom te ba de ni pentecost ni je thil pek te chu bang te hem ti le I bible ki pa khan ki chen takin imuwa zo chu detail ki gen man lo ding he thagau thieng tho ei pek ni ni ko hin athupi pen chun thil hi theina
จีตะเกาทุยเกียดเดตั้มขบไม่ดดนกตะเกาทั่วบวยนั่นเองอิ่มข้าวโคเลยปะเทียนจาลินอีกิดอนหูเทด้านดานุนกิดอนหูดิ่งตะเกาทิ้งทุยปล่อยมัวมาไอเจกะเจจงจางอีเหตุทีมดอกเลยหุ่นจำจะขัดบักคงดีอิ่มเจค่ะแล้วลุงที่มุนที่ส่งลาเราวิ่งอะไรที่ไงตัวกันได้ตะเกาทิ้งทุยอันนั้นเสพนายทุปีเป็นจุที่หลีเทน่าไอซ์ประคัดกระเกียนข้างซ่าเฮลโลเลียตำดิ้งอีตากจีกูเห็นกิอุ้มขอมก็มีตากจีกินขัดวักเวลเกียนเลยถ้าเกาละจันโลเลยบานกำไข่พูนลาหุกดำไปพูนลาเดี๋ยวจะละบวยข้าวไว้หนูเลยนู่เตะหอมึงว่าตั้งวันเตะละบวยข้าวไว้ปาเตะหอเกาละจันโลเลยบานกำไข่พูนละตีฮีอิละจีปีข้าวฮีเลยไบเบิลละจุจิกูละจุกิมุลวะฮีไบเบิลปอลัมตีเทเยซูคริสต์ละเลยหุกดำปาดิงอีปอมเลยอีปอมละวะตุยบัพติศมาอิจันเลยอิจันเราให้ถ้าเกาคิดจังให้อาจูมาจันง่ายแต่ปุยจะเพนติคอสตัลเองมา UPC ที่ไหนปุยเพนติคอสตัลจะapostol เตเลเพนติคอสตัลเอง Trinitarian เพนติคอสตัลที่ไม่ที่วักเหตุทีมดิ้งว่า Trinity ป้อมที่เลยถ้าเกาจันป้อมเตะเป่าเหตุเราป้อมเตะทุกอย่างเราป้อมเตะทิลมัก miracle ป้อมเตะจ้ะ Bible ไอ้เจ้าค่ะ Bible ปุ่มเปียฟูเลียอะป้อมเตะไอ้เล่น่าปังกินอะไรไบเบิลเล่กินอะไรดอกกิจิลปันไอ้เจ้าก็ขันอีเล่เขาเล่ทักเอาละกิจังหิตาอีพาสตอร์เตอร์รีไวเวอร์พูดเตไอ้จิลทิลดันกิบังตลอดไอ้จ้ะไบเบิลก็จิลน่าทีเจอร์เตหงเกียนจ้ะไอ้ส่วนก็เสียมเสกอาตอบแล้วมาคัดทักเอาทูหีพอดเล่ดอนดหน้าคัดเสียมตั้มลอยก็มันเลยก็กิพลัมทีมาไลบรารีคัดเวThe Holy Spirit ถ้าเราทิ้งโทกิติเลยครับบุญโอ้สิเตบุลาวุมเจนะก็คอยก็ study ตาจุก personal ละอะไรเลยครับบุญลุยเดียวตักขัดที่กมูที่พาสโอ้ RCC เตกินโกลขัดหงเกียนตาจุลังเฮ้ยจะบังเห็นทีเลยเยซูคริสต์ละเลยหุกดำปาดิ่งอีปอมาไอเราเลยตุยบัพติศมาอิจันละวะถ้าเราคิดจังเจียงฮีติค่ะอดอนหูน่าจนapostol tele ging apieng thakku jesu christa agingo himalale thagau thieng tho kha nisom anga kwe jesu nan anu se ki pat khan nisom anga kwe chu jerusalem pin dan kha nisom zo kha thagau thieng tho chang a hi ati ele achoma chan ngai ta poi ti kha hung don hu ta kalunga oi ma jeng ta keile ke chu ka boi ta po moไอ้เล่เข็นขัดจนอพอสตอลเตะขาเอเนียลนมเตะจนอพอสตอลเตะขาเป็นติโกสค่ะกิปัดค่ะถ้าเราเอาหุ่นจันนูปัดค่ะเพียงทักแบบหิวบานกำไก่แบบหิวที่ไม่เทอหิโปอีไบเบิลจนลัลปาเจสุคริสตันนุ่งจุยเตะเลียเลียนได้คันมุนตินะจันจินพาเกียนินอสอลดสิกะอาหุ่นกิเลละโม practical ministry อบออะไรจ้ะ theologically ปัทเทียนทูเทรนนิ่งกุมทุ่มและกิมลำhow to Jesus Christa ke yang bula seli ne us apostle te a ob cho abc hello tikita bible zillo tikida ta master how to ke yang bula practical kum thum wal zil hi patinin ministry adinga azil ti la hi aile ahung report na ka lalpa laminin thithate le ka thu umjengui ati wa ki pa ma gam hoi ho le an jesu min pot ina ti le pot zung a report pha to kha thonu ma ki pa na di me chu himale lal pan a ki pa na kha thu pi salo ta loi chu thi that te la thu je kin ki pa jeng ki un lang wa na la minu je kin ki pa zo ban pathin lo pi na chang la jesu christa agin je ko kha huk dam hidai ataw chu huk dam te chu wan gam kai ding chu wan gam kai di te chu hin na bua aminu riko je lut hi ta so laminu hin na bua je lut ai ta je chu athu pi zo ai ye la ki pa na chu tak saki pa na ai ma khovel ki pa na chom cha ai himale mang ta lo di kum tong ki pa na kum tong in na wan kho pi lu theina la ni kole aging ta pho chu mang thai lo wa kum tong hin na ne ding ti ai chu bible in mun tam takin ging le chen hingin la lagin le huk dam hin la lung se na je ka gin na chan huk hin la hiu ati ai chu
je igin theina le pathi nei he pi je ka athil thon pi ai u na sep je ki lo ai le gin na je ka hu dam hi ai chu ye chu thudang chun pin thak je ka hu dam hi na van gam ki ka ai Jesus Christa ken loite kala don huna chu beham ti le thagau chang lo van gam kai lo di le bang kho ka Jesus Christa hung thi he bang kho ka Jesus hung ping again thei ta ka hung ping Calvary cross again thei ta ka hung thi he Jesus Christa gini hu dam na pin thak nai hu dam nai tu hin nau te ho cha te ho baptisma chang ding te ho lo mo ki pa ma ya kha baptisma chang thak di te be lo achang sa te ho zo si le eu doctrine chu behem ti le ko chung pate training bo la ya ken kala gen se ke subject lak na ka hil ke ka gen se chu behem ti le RCG reviver pastor khat upa khat hi le thagau chan ding ai ma ai le pa huna khan pa na se pi pen chu thil sin creation cha pa huna an na se pi pen chu redemption tak nan na ai chu hu dam nan na ai chu thagau thing tho kha ging tu te sukha di empowerment mo tha na pi di kha je kha thagau thing tho na se pi pe ai apostol te kha jigo la khan apiang thak chu hi wa himale thagau thing tho pan pi na kha dong nai lo ai ji ko kha lau na na dimu Jesus Christa ahau tu pa alal pa amat gulu asoi sa gulu atha gulu akhet den gulu ei bol kha naw ti kha lau je ko ku ma po dok ngam ta lo kot ki kam kuma ti kha mai ai chu ai le Peter hang san pen pa jing kha le vai hom na ma ang tiang kha awazuya himale je taka mi te ho chun numei chapang ho jeng in le je pai le ka mukhai Jesus Christa nung zui te la kami nge hi ti again la mi numei mi hem la thu gen ke khapu ti aki hak sil hi la ala phat san ka hi ma ai le je pa ka thagau thieng tho aung kan pha ta chun ma mi doi lo pa ka mi hang san pa ong hita Jesus Christa numei naw pang kieng jeng ale ala din pi ngam lo ala phat san pa kha mi bang zatin soi sa in jepin vu in bangbu lo le he chun ke hon wang ke he kamu le ka he te gen lo thei ka hi pu ativa hang san ma jeng taw jesu min kha defense abol tawa adin pi tawa ahuk tawa athi pi apostol ten alengun athi pi ngam taw ai je thagau thieng tho han san na thagau thil hi thei na thagau thu gen thei na thagau mo thil mak bol thei na thagau je te ho zo se kha ko chom te ba de thagau thieng tho hun sun nin pathin je thil pi lo pi tak mai chu ei pi ka pi iwa geno ma achai na point hi ta handa Pentecost thil tu ti mai hitin neu cha wa gen zom na lai tin mathai bung ko chang som thum le sagi na kha wa gen masal le heng jesun bula kom di atama mangala himale asem ding atom ati lalpa na gen kha thagau lambu hi Pentecost di khan sol chak Peter mang cha in thagau mang thai sang thum te ho chu van bu pangin mo van hin na bua hukdam hidinga ziek glutin om tau ti kha imu theya Peter hi igen golin jeni ki patahin ama beble he lovin nung zui dang te aleng takun mi doi lo te khan lau na ding heta pu wa chun mi hang san ta ong ni ta chun jesu ala phat san te ala kilep san te kha ko ma cha azam nung za ta lovin alengun jesu adin pi a defense ngam ta baptist tu zan in jigol kha twin gi lo sim na dinga baptisma chan sak he himale thagau thieng tho le me ya hung baptist ding pi pen kha ai le jesu le again na septe bung ni kha isima hi le jeni chun thagau thieng tho baptisma achang tau ti kimukhi ta loi chu ai la alengun thagau thieng tho win dim tau ati ai chu aji kha gen chen chung ngai ka lowa ahisa understood akoi bible jek tu te hon le akoi himai ding hi ahimaya
ek chun thagau thieng tho baptisma tuin baptisma chang di ten le tak tuya baptisma kha gilo sim na dinga la gilo la hai san na dingu le la pian thak tak je ko jesu christa nung zui dinga ki pan dok le tak je ko kha tui baptisma la chan je khale poi mo hi lalpan ei thu pi ei je ka mo jesu christa igina piang thak i ei le e chun tui baptisma kha compulsory i chan nge nge dinga hi je kha baptisma i chan je kha hukdam hi lowa i piang thak je ka hukdam i ta ele piang thak i ta ele baptisma chan te te ko le aginga baptisma chang chu hukdam min umina ging lo baptisma chang chu hukdam dia hidia ko na ti na aginga piang thak baptisma chang te chu hukdam hi ngai ate chu aile je i pian thak zo tui baptisma i chan zo kha bang poi mo na la ya mi ti le thagau thing tho baptisma poi mo na la ai chu je ka chun apostol te kha piang thak vek ba na minu je vek judas ki roti lo himale ang pian na nu mari jiang le nu me mari le nu me dang dang te ho khale pentecost ni kha pangoi ti bible ki pat ki moi chu ai le bang je ka apostol te ho le anu a pian anu chu le thagau thiang tho baptisma chan ngai lo hul lo poi mo lo le bang je ka pentecost ni kha chang ai dim ma koi son lien tak ai je ka chun tu ni hin ging tu ko chum kha piang thak hi ta ai aba i pian thak zo bang hem pian thak zo bang hem thagau thiang tho baptisma chan ding ai ti het hi lo dingun doi ka sak ma ji kin wa gen kita tu ni hin je thagau thiang tho zol nei juel manga pathin in alagian dok chu tu ni hin nu le pa te nu ngak tang wal te le ileng te ku jesu christa nung zui masate chan gola eule tu ni ti nga jesu christa nung zui ki bang vek hi wa je ka chun nung zui che che hi wele ei ho le je thagau thiang tho chu chang tam pentecost ang ni kho hung tu ni khan anoi lam kha isim tha ai le wo in kha ma hi ativ anui sang taw kala mo ai le tu ni hin thagau sang te hi min ai lo lo gam tin in e gen i hewa e chu gen le ngai pui ai in iwa ki hol dingo ka doi chu rcg sunga a pentecostal ko chum athagau lim le lam pom te la ka ko chum mi khat hi jeng ma le hin de revival hung tun pha le ali mala ma ki chom pa he lo tho te I en mai anui san mai hiu le chu pentecost ni anui san tu te gol mai kha ki dang lam na chum lo ai chu ek chun mi te nui san ding nop lo je ka thagau chang u lo changam lo le le wang chu da ma ding je ka chun tu ni hen thagau thing to hi achang te I en tu mai hi lo ba an nei tu te mo zu kham gola je thagau thiang tho adim pol na dong tu te hi ding hi ki doi sak ma hi ko chu mi pi nu le pan nga tangwal te zo se achang ta te ho le thagau thiang tho baptisma chan chu khat ve hi le thagawa dim kha idam sung a ding hi ta mo je ka chun som guk pali lai igen jing sekta je hun lai thagau la chang nu le pa koi khan kalim lai wa ti again genu amau la chang ta lo je kha tunin eile eule hi tho masanga ila chan te mai kha ingan si di lo ba thagawa ala chang hi jeng ta le idim zel ding kha ikisuk hal zel kha poimo hi je chu a hi lo chun pathin lal gam na sep na ko chum christian a ko chum adin kek le na ding le agam le na ding le thagau na sep na ma chal na ding khan athil hi theina thagau thu ma khai poimo hi ti hi tu jing ka la igen na he miem kam hi igen fil igen vale thein tin lal pa ni ngai damin tin igen kha sun te thagau thiang tho subject te ho he thima sanga anei tu hi jing che theding in lal pan athu emal zol pek che ta la